A do të zgjidhet problemi me transportin publik të Shkupit? Procedura për trenin urban I cili do t'i lidh pikat skajore të Shkupit ka përfunduar dhe shumë shpejt pritet që realizuesi të filloj punimet për linjën e parë të këtij projekti. Ministri për Transport Aleksandar Nikoloski në emisionin Klik Plus në Televizionin 21 shpjegoi se si do të funksionojnë linjat. За ставање во функција на првата линија на градскиот воз, која што ќе оди од Зеленикова преку Драчево, преку Ново Лисиче, Кисела Вода, аеродром и ќе завршува на новата железничка станица. А веќе во втора фаза следната година ќе градиме и останатите две линии, што значи веќе оваа година ние ќе имаме функционален градски воз на 1/3 од Скопје, а на 2/3 ќе работиме следна година, кои што после тоа ќе ги спојуваме со автобусите на ЈСП. Nikoloski këto ditë ishte edhe në vizitë zyrtare te fqinji Ynë Jugor dhe ka biseduar me kolegët grek për hekurudhën e shpejtë e cila do të shkojnë nga portet greke përmes vendit ton drejt Evropës. Me këtë projekt dy ndërmarrjet tona hekurudhore, infrastruktura dhe transporti do të arrisin të ardhurën për 10 herë, ndërsa përgjatë linjës do të hapen zona ekonomike, tha Nikoloski. Изградба на брза пруга на која што карго возовите ќе возат со 120 км/ч и ќе можат да има должина од 750 метри, тоа е 3/4 километар вака чисто за слика, ќе значи дека многу повеќе роба ќе оди преку... Каков не транспорт би можел со таа толку? Точно, ќе значи многу повеќе роба преку грчките пристаништа и да се увезува во Европа, но и да се извезува низ од Европа, значи во двата правци, што целосно ќе промени сликата и економијата во целиот овој регион, затоа што после по линија на брзата пруга ќе се развиваат економски зони од левата и десната страна. Sa I përket autostradës Shkup-Blac, Nikoloski njoftoi se do të fillojë të ndërtohet në fillim të vitit të ardhshëm dhe duhet të përfundojë për 3 vjet, pra deri në fillim të vitit 2029. Afati për dorëzimin e ofertave skadon më 30 shtator, pas së cilës së bashku me Bergjin do të bëhet përzgjedhja dhe më së voni deri në fund të këtij viti do të fillojnë punimet.